Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Kai update, of course, about Benny Maingan and his votes, of course. Na some possibilities yo the elections letiwa kunga kakuna roba ndrukulu swinene. Nita veka la video clip, of course. Yeah, so previously I updated ka 50% mark. However, the votes to move faster swinene. Because namuntlha tani sweswi mi swi vona ku na impondo i sikisi kwalano hi boheka ku va hi update yi ri ka 90. There is no other solution. However, before hi update about the votes, ni vone ti-videos to hlaya swinene ka TikTok va kha va kombisa ku ti-votes leti ku nga vi ku na vurhobarhobani byo karhi. So hi ta hi tirhisa this video hi ku liwa a yi kaneteki no kaneteka leyi nga endliwa, of course, hi van'wana va ti-members, of course, ta EFF. So ta hi mi komba ku endleke yini laha, okay? So video leyi, of course, ni yi chekisisisini. Esungula a hi komba a screenshot or a picture laha yi komba ku EFF yi kume 156. Ya hi leyi ya tikombe leyi. Please zoom ka swa hi leyi ya zoom swo i 156 loko hi khe hi languta 156 liya laha yi tsaleke kahle ma swona 1 leyi tsarise ku yini laha i screenshot xi nga tekiyo leswi i image. However, loko se yi skeniwini ku ya hi leswi nga fika xi cheriwa ndzeni ka system tanihileswi mi swi vona ku hi fika hi kuma ku 1 ya kona yi fike yi crashiwa kunene ma swona langutani di-1 leti ya ku dendlisiwe kwini langutana hi compare na leti nga ti-1 mara 1 leya EFF leyi fike yi crashiwa kunene. So leswi va swi nga ri ku makeni ka sense ma swona swi ke swi va different. Ma yi ku ya na mhaka leyi hi leswi nga fika swi endlisa swona kwalaha. Se ya ka system hi fika hi kuma ku va fika va hi nyiketa 56 votes ntsena instead of 156. Koku system ya na a swi vonaka kahle, but va swi confirmini, of course, va swi confirmini leyi nga laha hansi 56 yi le hansi ya tikomba ya na laha ku yi fika va nyikiwa 56 instead of 156. So what if na vo mi rhanga phanda somehow va nga va hetelele va rhobiwile a switandzini. No vula, guys, because xikoko ku na un'wana a nga vota. Okay, ya ku na un'wana a nga vota i ni hlamuserini ku laha a nga vota kona a hi nyikini na national murhangaphandha ka switikotikwana kwala. However, laha a yi kombangi. So hence I'm saying ku ri what if swi nga va swi endlekini na swona sweswo mi tlhela mi kuma ku ku va ku rhobarhobiwe ku hundza mpimo. I'm just asking na mina ma yi ku ya na mhaka leyi. Look what EFF got. This is what is captured on the system. 5600 votes of the EFF got. A Western Cape a na ha vuli, guys. A Western Cape a na ha vuli. Vona ti-signatures leti ku na lethi yi nga kona laha various political parties, of course, va nga ku challengeni ka DA ku va lava ku ti-votes ti tlhela ti recountiwa again. Ma swona mhaka leyiwa leswi nga kombiseka swona ku va dyondza ku va nga va rhobiwe ku hundza mpimo. Ma yi ku ya na mhaka leyiwa. We counted 35, I said 5. Here we've got on VD 971000883, National, we count 51, IEC said 0. On the So ku na that clip, of course, ko ku laniwa a va kombisa ku ri ti-images ku ze leyi example a ni nga loko yi tirhisa ngopfu mara ku hi laha va kha va kombisa ku ti-votes leti va nga ti hlaya a hi tona leti nga fika ti cheriwa ka system ku ya hi le a Western Cape. Ma yi kuma ya na mhaka leyiwa. Yeah, so I tlheleni, of course, ya update. So ku counta sweswi ve le ka 97% almost se va heta mara ku ya hi leswi mina mani tsakanga ti-votes leti. What if vote ti rini swin'wana hi tlhela hi rhobiwa phela you never know. You never know ku ya hi countini or kanjhani ze swi va twana a swilo swa ha tsakisa. Ma yi ku ya na mhaka leyi. Maybe swi explain leswi nga ku humeleli laha. What if mi kuma ku phela a ni mi swoni ku already yi rhobiwini laha loko hi khe hi languta na party yo fana na EFF. Mi ku na ntiyiso mina ku hi le Limpopo a ni ri sure ku yi nga yi khoma number 1. So hi leti national a hi vuyeni phela i national, guys. EFF yi nga vonaki laha swa hlamarisa na swona man. Yeah, so hi leswi ha sungula. So ANC le ka 40.13. So it's almost 39 manjeni. Swi fambe kahle ngopfu lembe leri ku hi yoho kwalano. And then DA le ka 21.73. And then ku va na MK at 14.81. Swi kahle lona ntiyiso Zuma xi na power, guys. Xi na power, guys. Yeah, and then se ya hansi hi kota ku vona ku swilo swi famba njhani vhele na murhangaphandha.
so then EFF na tinga yi na 9.36 yi na low chance yo va yi tirhisana na ANC loko ANC yi ta ka uma 39 so I think ANC yi na high possibility yo yi fika yi tirhisana na DA ku va coalition na DA hikuva obvious MK va nge endli na yona hikuva obvious a va ri ku lwisana na Zuma so a hi voneni ku mi rhanga phanda of course ku yi na tingani the votes la as you can see, 7,488. Oh, it's a good number. It's a good number. But what if I I'm just saying. I got a magali. So this should have some session of Qualano. The thing it's 40 on 1.3, Kutela 21.73, and then 14, then EFF I got 9%. You got 9%, and then nothing on the percent 7,000 and 0.05%, as you can see kwalana. And then of course we have national, I check in national. Yeah, in terms of province and Limpopo, you need to check on because I need call obviously the votes and I think tango for corner. So hey, now counted 98%, so almost vayetin voe so vayetin manjin. So I think that check this as you can see, and then ANC like 73, and then EFF like 13. Hence I'm saying vanga right actually mashugul hlamarsin. EFF is a bwana MK. So kunga kuna shungwan shinga kona as already vanga shikombisa la tani shimshwana ko lesho shinga fa samsa shona shokwa la. So yeah, ansi so leswi nga tshamisa swona leswi na 4,597 leswi nga fa tshamisa swona leswi hi nga tikuma nationally 1 2 3 4 5 6 7 8 9 drop in mos so le ka number 9 hi ndi manga solo kumbe ACDP yeah, so na 0.33%. Oh, kona ku zam I'm saying ku ri ku hi Limpopo hi tirheni a swi fani tirheni then a yeneni ka provincial so ka provincial I think murangaphansi a hi fike hi votele ngopfu a hi fike hi votele swinene ka provincial loko ri munhu of course ka national a nga yi lavi kona mara at least I think ka provincial hi kona la a hi fike hi bini so mina personal ni nga vula ku ni disappointed ngopfu hi tina ti-result leti hi nga tikumana ka provincial I think I ta hi bini swinene because ma swi ta leswi nga teka yina ni kha ni cheka ti-votes vanhu va teki va nyika DA na MK ka ene mi swi ni hlamarisinyana a hi fike hi tikumi ta vo DA a fike va ku ri ta hina na ta MK la Limpopo kahle yeah so as you can see ANC still leading le ka 73 then ku tala EFF nako ka provincial nako still swa ni hlamarisanyana 100 granted yeah taboya dens mara ana kan cheka like kwa hi tindhawu individual so ni fike ni kuma ku vanhu vo hlala loko hi compare ngopfu na ADP a va nga ri ku yi nyikeni ngopfu the votes a mi kuma ku va fika va teka va nyika vo MK na vo DA Lagian of course so ni twina ku a hi fike hi ti sharing leta MK na DA hina na EFF a hi fike hi ti sharing hina ADP na EFF a hi fike hi ti sharing the votes letiya mara a reds guys a reds so a reds leswi nga tshamisa swona ku hi la murangaphansi yi na 4,597 ka provincial so I think a hi ta hi tirhe kahle swinene loko ri letiya ti nga tekiwa ti na ku hala Giyani ti nyikiwa MK na DA a ti teka hina because a ti va ti hlayela mi kuma ku loko ni kha ni cheka ti-village to tala mi kuma ku va va kha va hiba MK na DA ti-votes ta vona laha so hi nge swi tirheni swi ve kahle ma yi kona mhaka leyi so I think next update ta update loko se ti-votes ti helerile ku already se ta hela namuntlha kahle loko ri vo ka va nga swi twi swivilelo leswi nga kona ti ta kha ti release-iwa ti-votes ta kha ti release-iwa so tanihileswi mi swi vonaka sweswi so far ANC yi nga ku leadeni yi nga na 40 percent kwalano tanihileswi mi swi vonaka kwala I think yi ta remain around 40% most likely if not yi nga vuya ka 39 mara xikombi na ku yi ta remain kwala ka 40 and then lexi nga ta endleka yena EFF yi na only 9.37 so yi nge qualify and EFF ku va yi teka ti-votes ta yona yi nyika ANC ku hi sweswi mos swi nge endli ku hi sweswi
swi nga endla a hi voneni 40.1.14 9.37 naswona ti endli ti endla 49.51 se loko ku ri inani ANC yo continuisa sweswi yi nge chayi kahle wani va ku yi la tingani kahle kahle la ku yi kota ku qualify they denge. Okay, let's go 63 so swa ku yi ta lava 40.63% ANC ka national ku yi kota ku va yi kha yi tirhisana na EFF ku hi sweswi and since hi swi vonile ku EFF yi rhobaribohe ngopfu laha ku na hi possibility yo yi nge yi na ti-votes to tala swinene ma yi ku na mhaka leyi so coalition like yi most likely ku yi nga yi endla na DA hikuva obviously yi nge yi endli na MK ku hi sweswo unless loko ri a vo hi bayizisa vo Zuma va endli na ku ve le ku lweni kasi a va le ku lweni ma yi ku na mhaka leyi. Hello, my brother. Hello, sir. How are you? Fine, and you? Thank you. What is your language? Tsonga, brother. Okay. Yeah. So, lata maendla mabotlela mao. Loko lava qalisa nyana ta kuma mali ya ku xava nyana a swakudya bro. Na me ntwa ndlala man, ni kombela 50 rand. 50 rand. Mara yi tele ngopfu 50 rand. Mbo nyika 2 rand n'wana man. Ona 10 rand bro. Danke man. Danke, Xikwembu xi ku hlayisa. Ona 10. Sure. Wo baya ngwani. No farm. Awu ani boy kazi. Ani alboy. Awu baya phakathi. Kusama na me. Kusama